Gledajte, ja moram objaviti ovaj video jer ovo više prevršilo svaku mjeru. Ovo je svaku mjeru prevršilo. Znači, teorija urote po kojoj u širenju novog koronavirusa ulogu imaju i repetitori 5G mreže. Nemojte se hvatati na teorije zavjere, jer teorije zavjere su za one koji imaju kocijent 70. A normalni kocijent je 90. Ja znam, meni je negdje, 130. Einstein i ovi genijalci imaju 140, 150. Ja znam. Einstein je recimo pametniji od mene. Ja ne bi mogao shvatiti da je ovaj prostor oko nas zakrivljen. Ja to nikad ne bi mogao shvatiti. Znači, on je veći genijalac od mene. Vidi ga. Ja to ne mogu shvatiti. Ali dobro, nije bitno. Uglavnom, tema ovog klipa su teorije zavjere. Evo, ja sam ovdje napisao par teorije zavjere. Najgora teorija zavjere i najdugovečnija je Bog. Znači, ljudi su prije 2000 godina umislili da postoji Bog. Ali pošto je znanost napredovala u 21. stoljeću, ona je dokazala da Bog ne postoji. Ako misli da Bog postoji, onda neka dokaže da postoji. Svaćate, to isto ako da ja kažem da sada postoji Gargamel i Štrumfova. Sad vi dokažite da on postoji. Ne možete dokazati. Znači, ko tvrdi da nešto postoji, mora to i dokazati. Inače ne postoji. Evo ga. Zemlja je ravna ploča. To su prije ljudi i mislili da je zemlja ravna ploča. Dok je nisu oplovili. Ali i dan danas postoje ljudi koji misle da je zemlja ravna ploča. To je strašno. 5G mreža, 5G mreža, znači napredak tehnologije, brži internet i takve stvari. I sad ljudi misle da 5G mreža uzrokuje širenje koronavirusa. Isto kod ja kažem sada autizam uzrokuje koronavirus. Kad smo kod autizma, to su genijalci par excellence. Znači, genijalci par excellence, genijalci pod navodnicima. Znači, postoje geniji koji misle da cijepiva uzrokuju autizam. To je prosro neki tamo američki idiot i onda su ga izbacili iz svih medicinskih krugova, oduzeli mu licencu i tako dalje, ali to je ostalo u narodu da to uzrokuje autizam. Znači, cijepiva da uzrokuje autizam. Ko zna biologiju, to nema veze s mozgom. I svačate, roditelji su dečko ide u srednju obrtničku, a cura ide u srednju trgovačku. I onda oni završe 3 razreda srednje škole, ne znaju ni čitati ni pisati, i onda se spoje na internet i onda su oni genijalci. Onda su oni geniji. Onda oni tamo nađu nekakve članke koje su izbacili debili slični koji oni, i onda oni to popuše tu priču da autizam uzrokuju cijepiva, mislim. Dobro. Ne da mi se o tome raspraviti. Za sve te stvari se obratite
Ivica Puljak. On je vrhunski znanstvenik, odličan znanstvenik. On je sudjelovao u otkrivanju Higgsovog bozona, znači Ivica Puljak. Dobro, on će vam reći da ste neinformirani. Ako se obratite mene, ja ću vam reći da ste kreteni. Tako, bolje se obratite njemu. Dobro. Teorije zavjere. Ovo je najveći problem koji niko ne shvaća. Dobro, ja sam ove stvari proučavao pa shvaćam, ali ionizirajuće zračenje. To zračenje utječe na elektrone, atome, znači mi smo svi sastavljeni od elektrona koji kruže oko jezgre. Jezgra se sastoji od protona, neutrona i tako dalje. I sad to zračenje izbaciva elektrone. To se njemu obratite, ne mogu se s tim natezati. Uglavnom, to su recimo zračenja tipa radioaktivna zračenja. Znači, radioaktivna zračenja utječe štetno na vaše zdravlje, ali ne utječe 5G mreža. 5G mreža ne može izbaciti elektron iz vašeg organizma, jer mi smo svi sastavljeni od elektrona, protona, neutrona, koji su sastavljeni od kvarkova, ali to je već duga priča. Uglavnom, to zračenje izbaciva elektrone iz atoma. Znači, to je jedino zračenje koje je štetno. A 5G zračenje i ostala zračenja u smislu telekomunikacijskih mreža nisu štetne. Nisu štetne. Nemojte se hvatati na ove priče, Ivan Pernar i ti kreteni, to neće veze. Mada on ima nekih pametnih ideja, ali ima 20% pametnih ideja, ali 80% nema veze s mozgom. Razumijete? David Icke i te priče. Da vidimo što smo još. Podzemne vode. Podzemne vode, da. Podzemne vode uzrokuju zračenja. Možeš si misliti, ne? Ovo je najjača, ovo je najveći. Imate ljude koji misle da čovjek nikad nije sletio na mjesec. To je isto kretenizam širih razmjera. Pa lakše je doći na mjesec nego lakše je u onoj raketi doći na mjesec nego s avionom obići planet Zemlju. Lakše ići kroz svemir gdje nema gravitacije nego ići okolo Zemlje gdje ima gravitacije. Znači, ja ne mogu shvatiti kako ljudi sumnjaju uopće u to. Tamo je bilo 20 ekspedicija minimalno na mjesecu, jel? Ako mislite
da ja pričam budalaštine, onda se obratite Ivici Puljku. Njemu se obratite. Pa ga pitajte o svim ovim temama što sam ja rekao. Jel? On će vam reći da ste neinformirani, a ja ću vam reći da ste idioti. Hvala.